ببر onun da خلاصه تصوف محمد عمر سربازی رحمت الله علیه صفحه 5 الی 180 باب 11 در بیان کرامت شنو گورن گتریه خلاصه تصوف باب 11 البصائر صفحه 184 شفت خارج كتابا مولانا محمد عمر رحمة الله عليه o yankı البصائر دبر مسألة پنجم صفحه 187 أنا كل خلاصة أوكي مسألة پنجم بدن که اکابر فرمودند که پنهان کردن کرامت اختیاری بر ولی واجب است پنهان کردن کرامت اختیاری بر ولی واجب است مگر جایی که اظهار آن ضروری باشد یا از عالم غیب به او اجازه داده شود یا بدون اختیار او باشد یا که مقصد تقویت اعتقاد طالب حق و مرید صادق باشد در آن وقت جایز است پس کرامت اختیاری نشاد ایتیه پنهانت بگ واجب دیه اگر اختیار نه بالماده نه واجب نه معنی وقت ده هیچ معنی که اولیاء الله مثلا کرامتی ödünü مثلا پنهان etmek o vacip der yani. Ağızlıkla. Vaktim bulur mu? Ohum Rabbanidir Mami Şakı Muhammed Ahmet Serbazi Yemeşadan keramati hal keramet 3 kısım rivayetiye. 3 kısım rivayeti keramet yani anke yeki anke qasd ve ilm her do hastan mesela cari şudur Nil Benami Faruk Azam radıyallahu anh hem ilmi var hem qasd ve iradesi vardır Mami şu işin bolcağına. دوما که علم باشد قصد نباشد مثل رسیدن میوه‌جات که فصل آن آنها نبوده به مریم رضی الله عنها غیر موقع علم باشد قصد نباشد نه علم باشد نه قصد باشد مثل خوردن غذا صدیق اکبر همراه مهمانان و زیاد شد از کرامت بود که آنجا نه قصد بود نه علم چنانکه خود ایشان تعجب کردند یعنی صفحه 185 مثلا اشتاد در مامه کرامت 3 قسم دیگه شده hem bir kısmı hem ilmi var hem kastı var iradesi var bir kısmı. Hormatli akmadakun men yine şu karşım uğurlayan evet bu şofana cevap vereyim. Bahsen çıkmalı. Men aytdım önce muazzede hakkında sonram keramatın hakkında ihtiyar yok dedim. Önce siz muhterem asille bir daha sabit edin. Müşkül yok. Ferdin atasını gurun etmek gerek ya. Ne zaman ketlemin. Men ketler dukan men ketlemek. Asli önce sabit değil. Şun dava aslında fer xutbaqın şaqati yani ihtiyacı yok. Ama bir ona da men yani öyle men esrarım şun sene. Mevzudan çıkma. Men önce kitabı hakkında gurunda şolmanı getirsen müşkül yok. Men önce mevzu ihtiyari dedim. Siz de önce mevzunun ihtiyarını sabit edin. Bir gurun. Bu şofana men cevap vereyim. Men taqazam şey önce mevzunun guruna değil. İnalekem sen okan kitabın ustada Mollana Muhammed Ömer rahmetullahi aleyh Sefe çelişişinde şu kitabın aslan kajit yani. Sefe çelişişte İşte bir gururma, şunu ben okuyup vereyim. Ve tariqa tahsil-i qurb. Fakat amal-i salihiyiz ki bir ihtiyar ve irade encam meşeven. Ne keyfiyet o halat o kuşuf ve keramat ki irade ferd der an dakhaletini edaret. Bu taada Mollana Muhammed Ömer rahmetullahi aleyh deyipti ki kuşuf ve keramatı irade ferd yanında gurur etti ki irade ben ihtiyar kıpırdat deyipti. Ferdin aslında şuna dekhaleti yok deyipti. Bu bir gurur. Hop. Adam gen alı bize bakın gen alı. Nerede oldu bir? Dehalet diye yaptı. Dehalet yok yani. İhtiyar diye ne? Dehalet diye. Şimdi haşetin arasında kepleme. Ben semtsana kesin ki ben hak murat ettim size haşetin murat ettim. Ve de ne ama çok yazığı ya müşkül yok. Keramat bir irade var sonra dehaleti yok. Yani ve de ben şu an kaldırıyorum ben iradem dehaleti var mı yok mu? Bazı pesmeşin ihtiyarıma iradem var dedi. Şimdi maşgulum de. Ama Müslüman doğanım bu şüphen hakkında ki bu taada Sefeyi 180 haşit yaşan aç. Mesele-i pencumi hakkında ki en yankırın beden ki akaber fermuden ki penhan kerdene kerameti ihtiyari veli vacibet. Gen alık zaten Xuday ne zoriye. O taada ihtiyari iraden dekhaleti yok deyipti. Bu taada ihtiyari iraden dekhaleti var. Men gittim o hamine alekem siz. Zamairil hikmeşi. Mollana Muhammed Ömer rahmetullahi aleyh tercüme eden kitabı. Haydi kitaptan tercüme ettir. Besair-i hakimul ümmet Şahanki Eşrefeli Tani rahmetullahi aleyh şu kitabı. Bardık şunun aslı ne? Şu kitabın aslı ne? Akmadan konu sünnettir ver. Niye böyle okuyacak onu ödedim de bak.
Men okuyup bereyim. Yani ben sana fıtkı uyalım da. Gözde ştada ne istibab oluptur? Bir istibab çapı oluptur. Başı sattı. Kulak as. Baştan aydeyle o da meseleyi ne çevirdi ineleken. Meseleyi pencümun sana bizim gururumuz var. Sen muhterem gayret et. Seffeye sedu hicde. Sedi hiftahını başlayın. En iş kitabın gururunu. Meseleyi çağrımdan aysak nezire. Ya meseleyi sövümden aydeyle. Meseleyi sövüm. Meseleyi dövüm bitada. Sevvam ve de eyni kitabda ve de mınna ve de ne mi diye. Ştadan naqledeni saltı çıkıyor. Bayet danest ki beyek itibari diğer hem keramet berdo qism است inişta gurun şu gurun. Yeki kerameti hissi mesela nokipton ha ve de. Terör kitabda ve de. Yeki kerameti hissi diğeri manevi. Mınna haşitiyen gözde. Mınna şey şu gurun yadan. Bu meseleyi sevamın gurun. Mesele çağrım bu da ştada inalekem seffeyi sedu haştada şişte. Niz bayet danest. Tada niz yok yani. Bayet danest ki bazı ulema kuvvet-i keramet da tahaddi mahsus kerden. Bundan okuyun o da. Ve niz bayet danest ki bazı ulema barayı kuvvet-i keramet haddi tayin kerden. Eyni şu gurrun. Başka gurrun de. Mesele-i pencomini. Mesele-i pencomda geliyor. İnalekem. Bayet danest ki buzurgan fermudand ki ihfa-i keramet khud vacib est. Lafz-i ihtiyari şu kitabı koydu şunu düşmektir. Bu bir gurrun. Ondan sonra inerlekem bir kitabı bunun hakkında kon takdir etip ver. Mesele-i pencum. Ordunu okuyup vereyim. Kulak as. Mesele-i pencum. Canna çahe şunu düşünmeklik gerek. Menü sen orada okuyun kim düşünüyor ama? Tercüme etip vereyim. Yani ödünü tercüme etip kim düşünüyor ona? Düşündürüp vereyim. Arabiya Farsi bir kitapta gibi. Ya öyle düşünmer yalak kurrun de. Canna çahe şunu düşünmeklik gerek ki buzurgun ne fermaya he o kollar şey diye baytlar. Ka apni keramet ka ihfa vacip he. Öz kerametini ihfa etmeklik vacip. Bu mun gurrunu. Pesgode bir tane iştibai çapı otur. Ondan sonra yeni bir gurrun var. Eyni Şimetlep nerede geliptir? İnelekem. Seffeye dibisto hifte. Fetavai hadisiyede. Eyni şu gurrun var. Mollana Mehmet Umar rahmetullahi şu kitabına bir iştibai çapı otur. Ki bilim hakikati şu teçhebe koydu. Seffeye dibisto hifte. Bir gore insan tapyam tafhamak mı? Bolya. Dibisto şanlısı. نالكم ومما تفارق الكرامة فيه المعجزة أن المعجزة يجب على النبي إظهارها والكرامة يجب على الولي إخفاؤها إلا عند ضرورة أو إذن أو حال غالب لا يكون له فيه اختيار أو تقوية يقين مريد النبتر أنا شعورهم يعني أقول يعني مش هذا ثين شنن استدلال etmektedir كبتاده خبي باشتباه çapı otur. Ya maşadan men taqazam şey akmada xon. Baraylı aslı mevzuwa. Men aytdım mevzu ihtiyari de. Kerametem ihtiyari de. Sen muhterem önce şu mevzuya seni gurrun etme olarak. Mevzu ihtiyarlığını sabit et. Bir kerametin sen devam ediyor. Öyle mi? Yok. Bir de vaktim. Men vaktim boldu. Men aytça gurrun tokonni. Ha? Ha berekallah. Bir lesin icazə bir vaktim bunu aytıb berə. Berekallah. Edin sada şu meseleyi pencumun özünde de aytıptı da. Bedan ki akaber fermudan ki penhan kerden kerameti ihtiyari berveli vacib est. İzafe çapı otur. Meger cay ki izharın zaruri başet ya az alem gayb be o icazet dad şevet. Ya bedun ihtiyar o başet ya ki maksadış takviyet itiqad talib hak ve murid sadık başet deren vakt caiz estiptir. 30 saniye vaktim var. Bolli başa şükürüm ya. Şu metle Allah'ın tafsir vermeye şunda ola tafsir vermedi. Antiyada yesekede keplezindir mamış ki fark verecek bollu. Ayol mu? Leme hakkında? Hiç durmamış sadece kelime ihtiyari izafe çıksın çapta diyecek bol yani. Hava şeyle. Hiç konu ihtiyacı da belki de şu kelime ihtiyari durmamış kelime şu gururun açıklığa periyederiz. Ne mi deyip penhan kerdene keramet değil ihtiyari değil mi? Keramet berveli vacib est yani. Ne mi deyip vacib olun bırakı gayri ihtiyari var. Senin gayri ihtiyari diyen. Gayri ihtiyari dadı ihtiyarın sende yok da ne de onun penhan etmek vacib oluyor. Eğer penhan etmese günahkar oluyor. Vücub yana çok üstüne geliyor. Durun ne?
Pes sen bitadır mı hiç gün o takitten bu takitten hiç gün imtişal bir nuskada iştiba olan zat yok. Ama serbazdır ama bir dünya ki bazen keramet ihtiyar ba. Pes keramet taksim edoti. اختیار برای واجب است مگر جایی که اظهار ضروری باشد یا بدون اختیار او باشد یا بدون اختیار او باشد پس بر اختیار با که بتا تقسیم دو یا بدون اختیاری وتی پس اختیار واجب بولندن در مامشن پنهان اختیار بولندن پنهان به واجب دی وتی ناش قسم böyle وتی است کرامت ممر ایلاک çapı قلا پر çapı işte تو گرون yok ki btada bu açık gurun bir vazife gurun bellice gurun ondan sonra bir onaydım ben Amr Bay'dan aytdım iki tane deli getir ki mesela ol men hala vaatım irade ederim vaatım ben oruç hasıl oruç bir keramet nad. Xo'p ondan sonra aydın. Allah ya samadım. مش ويجوز إظهار كرامات للولي إذا كان سببا لقوة إيمان المشاهدين وليش هذا مثلا Tamam da. جايز ولك كرامات ظاهرة مثلا كده أنا كتاب أودده شن بارك الله عليك. خب başta مثلا bir keramat ihtiyarı murdudur memur rivayetler geliyor ki mesela şöyle Abdülhamid İmam Yusuf Nebhani bir kıssa getiriyor ki mesela Muhyiddin bin Arabi muhatını bir nefer munkir keramatmıştık. Munkir yememiştik. O adamı yakmaya diyen gurun Hazreti İbrahim Aleyhisselam yakmandır diyen gurun o şondur mami munkurmuştuk şona. Şona inkarıdır mami Değili getiriyor ki mesela sen necek biliyor mesela hudayet mümin avamla ayetiye ki Kur'an İbrahim Aleyhisselam yakmadı diye ayetiyeli onu bir eleke gururmuş diye. O tadı o eğer bir cismi ki yanacak olsa onu hükmen yakar diye. Onu değili getiriyor ki mesela yankı munkur bir ayetiye ki mesela o Nemrut Aleyhisselam'ın gazabı diye ki İbrahim Aleyhisselam'a tesir etmedi diye. Nem tesir etmedi çünkü onun delilleri muhkummuştuk diye delilleri katemiş diye. Şu tadı vakti işi munkur kelamından farı borundan sonra tırmami bir nefer turup ayeti ki zahir Seyyidi Muhyiddin bin Arabi ayeti ki diye eğer men niye sana diye Huday Teala'nın rast ayetini bildirsem Huday Teala doğru ayeti şu kelamını ki o İbrahim Aleyhisselam yakmat diyen gorun men doğru ayetini sana bildirsem kabul edecek mi diye Berden ve selamen diyen gorunu doğurduğunu ayetsem sen kabul edecek mi sen diye Ben şahidi İbrahim Aleyhisselam tarafından defa edip tankipli yani men ödünüm bir keramet koyacak bulup duramak diye Şunu munkar bir bolcak zat diye. O hükmen yakar diye. Şunu diye evine ölükon mangalamamıştık. Şu mangalın içinde bir demir var yanıp duran kızdı. Şu demiri mesela Aliye'de yank şahsiyet Muhyiddin bin Arabi Aliye'de yankın konunun üstüne okluyor. Şu Aliye şu harekette bir durmamı ihtiyari bir okluyor şeyler. Oklan sonra bir yankı munkar eylek beylek min toluyor hiç yakmıyor. Ondan cayinine koyuyor. Bir yamaşadan şunu elini getir diye yamaş elini getirinin yakıyor elini. Onu diyor Huday Teala'nın kudreti bilindir mamşadı yakya diye. Pes şu veli şöyle şöyle oklap yaktırdı. Ondan sonra da yamaşadan yeni şu yakmadı. Pes keramet tabi vacip oluyor. Vacip oluyor diyeni illetler var ki mesela şu bir ihtiyar olmasa vacip olmaya vurma. Vacip olmayacak olsa ihtiyar olmayacak olsa kelime vücub tabi manası yok aslında. Evvel ki Muhyiddin Arabi men sana diye Huday Teala'nın sadıktır mesela korkudayın. Nece dili getirir. Pes sadık mesela korkudayın Huday Teala'nın sadıktan şahityen korkudayın. Şu korkudayın yani ihtiyarı başlar. İkincisi فجاء بها لإقامة على الصدق الشعر والدين. Şun diye Muhyiddin İbn Arabi şöyle geldi diye tek şar'ın dinin sadıktan sonra bildirecek bolup diye. Özünü öwliyadan bildirecek bolup gelenak diye. Üçüncüsü diye şun hikmetten, faydadan, nef'dan hali ve keramet satır vacip oluyor. Eğer ihtiyar bolmasa ne bir şundurma hikmetten hali ve satır vacip. Hikmet bolsadır mami satır vacipte izhar etmek caiz diye ayetiyen. Ondan sonra İmam Rabbani ayetiye ki Nebhani ayetiye Evliyaları inkar etmeliler, itiraz etmeliler kesin. Nedir ödüne keramet satır vacip oldu. Vacip olduğunda nedir korkatiyan? Tip itiraz et diye onun diye yemesinden niye mahrum kalmalar bereketinden ne? Şu ola diye mesela ihtiyar için zahir edeni bir delil ve zahir et diye. Altıncı delille ve kâthîrun mâ yasturullahu teâlâ eydihimul keramet kahran anhum ve bidun ihtiyarı. Çok vaktidir Mahmud Atilla bidun ihtiyarı keramet olan elinden sadır et diye. Eğer bidun ihtiyar bulmayacak kâthîrun mâ manası yok da eğer ihtiyar bulmayacak olsa. Hürmetli Ahmet Akun Tasir. Haşit. 5 dakikadan var yani. Şu an acaba 15 dakika oldu.
İnne o ne kadar bir saniye kim men şu 5'ten var yani o volt var ya şöyle değil mi? Bir var tamamen 3 dakika kepteden indeki 2 dakika alayım onu getirip şu mesela 15 20 çekip doğrulap biliyorum. 6 dakika eğer şart yemede kepteden indeki de 4 dakika keptep şu yine 15 20 şeyle de şunu oturuyor da. İnşallah şunu yemedim. Kazan gitmem. Hormatly Ahmad Axun. Başta bir daha da aytdın ki vakti ki eğer şulara vacip bolýan bolsa, näme diýip keramaty eğer ihtiyari bolmaýan bolsa, şular näme diýdin? Şunu batyrmaklyk vacip bolýar. İşte şunu görüň öde, öde şu kitabyň öde aýtdy. Men onu Mawlana Mahmud Umar rahmetullahi aleyh okuýman, fetava hadisiýan öde aýtýardy. Yejibu alel wali ihfa'uha. Vacip şoň boýunna näme diýip vacip bolup dur şoňa. Näme diýip weli baragyn keramatyny afaşkar aýtmalylar. Çünkü şun öde delil ihtiyari değerligine bir namaz okuya arada tutyan men namaz okuyana aradan da men tutyan emma velik ihtiyarşı kerameti ihfa etmeklik vacip ne diyor vacip çünkü istidrac bilen kerametin bir farkı var keramet gayri ihtiyari vücudundan sadır oluyor ama ihtiyari yok gelip de şunu aytmaklık ki var ahim men veli ve şu keramet de men kerametim diýmekliň özüne bir katiyeti yok bu bir görün bunu delillerini aytıp berenler. Ona sonra izah edip aytýarsın. Näme diýe? Zarurat ýerinde şunu açıklamaly. Zarurat ýerinde näme agaş bir halyga alyp gelip aýtsa, ya Allah tarapdan bir izni bolsa, ilhamy bolsa, ya muridin bir tagwiyet ýagyny boljak, şu suratlaryndan ezaza ba, şunu näme etmekdigine? Keramati aşkar etmekdigine. Näşe Salih Hoşeriýan şunu elbetde, muňa şunu judagany gurrun ba, ve şu ödünni men aýdyn. نالك مودا وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله كرامة ظاهر والمقلغي شل ولينن alıp baryan yolunun doğruluğuna deliliptir. Aya adamın etdiyen ihtiyari işi adamın alıp baryan yolunu delil olup başarıyan. Ve de keramatın zahir bolmaklığı Allah taraftan nemeden çüreyim? Şol adamın Allah tarafın yanına bir erzişi var. Şonu Allah Teala zahir etmeden çüreyim il arasında ve de şimen bir söyleyen ben nemsin idini düşen siz deyip şondan çüreyim şon marahim Allah Teala şonun vücudunda zahir et diye. Bu şun gurrun. Ondan sonra da hormatly Ahmad Axun ve de yine gurrun çaşırmaylı. Sen yan kitaplardan okuyarsın. Awala gurrun şun sene. Akide diýen zat näme sabit bolýar? Kur'an'dan hadisi mutawatirdan. Men düşünenme var, sen düşünenme var yok. Geçen fuqahalar, mujtehidler, ulema-i ehli kelam şolan aydan nawara akide sabit bolýar. Ştaýsiz näçden hikayet destan okuyarsınız. Hikayet destan men akide sabit bolmaýar. Eger şu hikayet destanını da sen saf özüň tawjih etmeljek, bir däne weliden getir ki keramet men ihtiyar men sadir etdiýäni baýsyn. We bir däne peýgamberden getir ki kerameti men öz ihtiyar men sadir etdiýäni baýsyn. Ondan sonra we de akidany ýapan tutunmaly. Feta yani İmam Rabbani rahmetullahi aleyh mektup 157 cildi evvelinde şey diyor saadet asar anca bermavşıma lazım es tesih agayet be muktezai kitab-ı sünnet bernehci ki ulemâ-i ehl-i hak şekerallahu teala sa'yahum az kitab-ı sünnet an gayre fehmiden ve zınca ahız kerdi ulemâ-i hakkani nasıl edip aydan olmalı meselani o näme diýip? O Kur'an'da gelipdir kim? Hadise gelipdir. Yani hikayet var kim? Öýde zahir sadır belli edip kim? Yok. Fehmiden ma ve şema az heyze etibar sagit est. Eger muvafaka efhamin buzurgwaranna başat. Bağışla iznimle azrak yapma. Maksadım sizde. Zira her mubtedi ve zal ahkam-ı batılı khudra az kitab-ı sünnet mi fehmet ve azanca akhzmi namayet. Vel hal ennehu la yughni min el-haqq şey'e. Bir hiç bir hakkı peydası yok mu diye. O zaman şolaydan akbada akun ve yamaşadan men gurun öwrýän we bir delil aýdan iştada. Gelewinçek mucizenin ihtiyarlılığını sabit edeyli. Men mucizenin ihtiyarlı değerliğine men delil edeyim. Sen birçe däne delil getir mucizenin ihtiyarlılığına. Nälekem? Usuli alimi ilme kelam Fakruddin Razi rahmetullahi aleyh cildi yazda ayet Sure-i Esra Hayd surasında nälekem ştada kafirler gelýärler ve kalu kafirler gelýärler Porum mozları esliyorlar. Len nu'mine leke hatta tefcura lena minel ardi yenbu'a. Çeşme çıkarmasan yerden bir sen peygamberin anılacak ya. O tusqita sema'a kema zamta aleyna. Asmanı yerine böyle gidip iyi vermesen bir sen anılacak ya. Neçe tane peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muazzez esliyorlar.
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ayt ey Resul Hudaşçılara men bir peygamber sizin aytýan zadyňyzy men getirip başarmaýan. Hop, Qur'anyň terjemesi. Bu taada men gelip Qur'anyň terjemesini düşünmekden bir batıl da haram iş aslan. Qur'any men terjeme etmekle liýagatym ýok. Men baýat naql etmek, we de naql edeyim. Wagt isteýän 2 daýga wagt berseňiz. Ve de taqrir hada al-jawab. Ha. Hal kuntu illa basharan rasula dedi. Fakhrudin Razi rahmetullah aleyh. O Suriye'de ehli kelamın adamı ne diye? İmma en yekunu muradukum min hada al-iqtirah. Ya sizin maksadınız şu كملدا ha bir kida wagt ben aýdy soramak eda. İnnikiden kemelda dedi. Ha boldy. Jazakumullah. Ve de imma en yekunu muradukum min hada al-iqtirah. Sizin şu menne moza talep etmekliňiz iki tane maksadınız asın diye. Ennekum talabtum al-ityani min indi nafsi bi hadi al-ashya. Ýömen şol özüm getireýin moza yani. Bu bir gurrun. Aw talabtum minni an atluba min Allah Taala izharuha ala yadi. Yemin Allah'dan isteyin, dua edin, kişinin men elimden zahir etsin. Litedulla ala kevni rasulen hakkan min indillah. Taminin hak peygamberliğin belli olsun. Cevap veriyor. Vel evvele batilun ki men özüm getireyin. Lienni beşerun. Vel beşeru la kudrete lehu ala hadil eşya. Muazze getirmeklige beşerin ihtiyarı yok. Ve thani aydan batilun men Hudaydan dileyin. Huday da şunu maraq men diýilmesin. Bu da batil. Ona mı diyeyim? Lianni qad ataytukum bi mu'jizatin wahida ve hiya al-Qur'an ve ad-dalalatu ala kawniha mu'jizatan fatalabu hadihi al-mu'jizat. Sizin şu mu'jizaları men islemekliňiz. Talabun lima la hajata ilay. Ma gerek yok. Ve la darurata fekenne talabuha yecri majad ta'annut ve tahakkum. Ve da şahın gurun. Ve ana abdun ma'murun min Allah tarafından bir ma'mur benna. Leysa li an atahakkuma ala Allah. Men durup Hudaýdan doga edip bir Allah teşin ber demeklige men başarmaýan iki urun boldy. Özüm denizleýärsiňiz, men başarmaýan, men bir beşer men gudratyň ýok. Men doga edin Allah şun hatmin nazil etsin. Men Hudaý hukmedy bilmeýän. Men doga etýän Allah berse berer, bermese berme. Ondan haýat etýär ustadym marahim, behsen çykma. Öňçe muwazzaňyny gurrun et. Ondan sonra bu gurrun gelek hiç gaçyk ediljek ýeri ýok ha. Şu dogry keramaty da gurrun edýäli. Ta akşam açalım wagtda, ýaxşy çendi wagtda. Öňçe de şu muwazzaň ihtiýarlygyna delil getir. Sonra inşallah Teala başladık hakkında gurur edeyim. Keramatın hakkında gurur eder. Lütfen idafe köplik. Sendir Muhammed ve kitabında iki metlep medde. Hem mucizeleri getirin hem keramat öyle hasret getirin. Bir mucizenin üstüne hulaset koymadın. İki de adlı getirdin. Bu getiren sen bir değili getirdiğinde mucizedir Muhammed. Üç kısım oluyor mucize. Mucizat-ı Nebi sallallahu ayatihi ala sıdkı ve sahid dini ve nübüvveti kâne bazı yasır bir talebe minel müşkil nukulat. Bazıları müşrikün talebilen boluyor. Ve bazıları ki inşikakul kamer mesela sen şimdi ayet böyle ve bazı yas bir talebine muslimin bazıları Müslümanların talebeti ise mucize kokutip ki tekfir ma ve ta'am ve gayr dalik ve bazı yasır la an talebin burtolur hiç talep bulman mucize boluyor ki ihbari sallallahu aleyhi ve sellem be mağibatin ketikan gayb dağıtır haber veriyor. Şunun yanıdır mami keramat evliyaden min cümletin mucizati sallallahu aleyhi ve sellem boluyor aynı şeyini bazıları talep bilen molya, bazıları gayr talep bilen molya. Şimdi pes mucizat inni şun yani ayçın pes talep bilen molya, gayr talep bilen molya. Keramat da şeyler. Bizim bir dili getirdiğimde ki mucize ki ihtiyari bolyalan diyen. Indi kadar Sure Mü'min şu tayda mesela da Teala diyor ma kana li rasulin en yeti bi ayetin tendili senedetun şuna kitabında illa bi iznillah. Şimdi meğer ki bolmaz, sahih bolmaz, Resul için bir mucizeyle gelmek, men kudatın izni olmalı. Şunudur mami, tefsir ruhu beyanına getiriyor ki, ayetiye, mucizeler enva aksam boluyor diye. Hudayi Teala şunu bir tebqim, hasbe ma iqtadatu meşriyetuhu mebniye alal hukum balga, kesair kısım şunu, leyse lem ihtiyarun fi ithar ba'diha ve la istibdal beytiyan muhtarah biha. Ve de leyse lem ihtiyar fi ithar ba'diha. كل مطلقة هيش كنا موجود اختياري وقتنا في إثار بعضها ولا استبداد بيتين مقترح بها شو طلب دليل ناتي تنشنجر موجود كوكتا بيامر وصن طلب دليل ناتي ما مستقل اختياري yok بس خدا تاني زميل ململ onu sonra tefsir ruhul mani dedir mami Safe 468 cildi Bisise Sure Mü'min ayet 78'te yankıdadır man Sure Mü'min ayet 78'ti şunu da getiren ma kalli rasulun ve ma sahha ma saqama en yeti bi mu'ciz illa bi iznillah yani bu da şu form kısım getiriyor ki izin ayetiyem leyse lehum ihtiyarun fi ithar ba'diha vel istibdad bi itiyan muqtarih biha. Şimdi ithar ba'diha yani şu ihtiyarı bazını getirmekte
بس مطلق هيش بين اختياريات شون موضوع ايش قسم مولي طلب كفار طلب مسلمين وبدون طلب بس هيش بين اختياريات دي ما بلد ايضا شو مفسر ايضا در ما في وديتيا بيتيا المختار شو طلب تيان دادنا من اختيار ميوقتي بس غير طلب اختيار ميوقتي بون ايضا بخدا اما تندر ما هيش كون اختيار يوقت ويتيان هم جنگ موضوع هيش كون اختيار يوق هم جنگ کرامتی شون اختیار یافتیم این من بعد نادر آشکار دیالوگ من تأویل دمان کیف می آشکار در مام رساله خوش دیالوگ دیگه قد تصل به اختیاره و دعائه شو نام تأویل احتیاج باشه هیچ تأویل دناقش مورد ده وقد لا تحصل وكثير ما يصير بغير اختيار كوب بعد بدون اختيار صادر وليد بس مطلق اختيار يوق تبدا اون اختيار بعد يعني كافر ولا ديمان در بمعنى ولا بمرتد بولي فبدد ما ادامه که مطلق اختيار با گاه اختیار با سن میں مطلق اختیار یوق نہیں گاه اختیار یوق تی وایتیان مطلق هیچ گونه اختیار یوق تی معنی چی چون اختیار یوق تی مطلق اختیار یوق تی پس بایتیان گورم بی علماءان در مامک بی کفنا صراحت که تأویل دما کی من بنده آشکار با کفت مام تر چقدر هایتیان گورونم موزانه که yang طریقه ده ayetler مثلا که بعضا مطلوب طلب دنیا داته şeyde ayet مثلا برداریم واسه مازه بس موجودة بس بيعيد ينقرين أنا موجودة كلام أي نكتب برقسم شو قسم اللي ثانية أنا باي طلب لما كفار دن مسلمين غير طلب لما بس شو ولا مالن أي شيء درمامي مطلق اختياري يوق ينقرون تايد يوق قوليه أمد إن تين تكفير ينقرون من تعجب تين بروارك تين كشف النور عن أصحاب القبور دن شو ده كرامات اختيار بعد تكفير دوتهم تعجب جدا تين ناجو شو وارتنا شو معنى أنا اليوم من أنا وارد أخي برين على ما أنظر مامي برداغ إذا هو وقت بقول مش وارد مامي أخي برنش كشف النور دن برو مردم برو خلاص اللي قلت لك اشتري نعم قرم ما اشتري بكي اختياري بعد أنا بالكافر بولا داري أنا بالدليل يوق اشتري جدده أن الكرامات أكرم الله بها أولياء المقرب إلى حضرة الأمور خارق العدد خلق الله تعالى بمحض قدرته وإرادته لا مدخل لقدرة الولي المخلوقة ولا لإرادة المخلوقة في أيضا أنا ما أملك كذا وقت مليان قينا لا مدخل لقدرة الولي المخلوقة ولا لإرادة المخلوقة في أيضا على التأثير في البتة يعني ولي قدرتي يا خلق بلن قدرتي مخلوق بلن إرادة نقدر مامي شو دخلتي على التأثير فيها شو الأمور خارق العادة مؤثر بالمخلوقات دي اختيار قرن يخشده وإنما قدرة الولي وإرادة المخلوقات فيه سبب لخلق الله تلك الكلام على يديه ونسبة إليه فهذا شو درمامي ولي قدرة إرادة المام شو سبب ولا ده ترى شو إنه شاد خلقت مكلا ينادي وكل من اعتقد أن الولي له تأثير في شيء من ذلك شو الأمور خارق العادة برذات الولي مؤثر دي ويستدر مامي فهو كافر بالله تعالى على ما عرف في علم التوحيد سنة كافر قتر من يون ديننا خارج ودم تاد كافر قتر ودين بس بر آدم أولياء الله ترى شو أمور خارق العادة خلق بنا مؤثر دي ذا خدا تعالى بالشريك قائل بوليه يعني شو شخص إن خدا تعالى تأثيره وش شيء خلق بنا مهمك شيء يا آدم كافر دنا ده أما ثين قرون شيء ده يلون قتر برام اختياري دي كافر أولياء ده اختيار قرون كذا كلمة اختيار شايد يوغثن تأثيرن قرون وا سنة اختيار ثابت يعني شايد بتعجبت شو وارته خارجته ناس هذا وقت ما طب تعالى بردا يوم ثانية بردا يوم ثانية كذا هذا كيف تجمعنا يوم مياه ناس إذا فكر بلدي كذا على قراي من وذا ثانيا نشوف أما يعني وقت بير كذا بس ولا تفرد ولا تفرق وابتغ بين ذلك قبل غيرنا وبلسنا حديقة الندية ده أشكار دية أنا أقول كشف النور حديقة الندية ده ما من جلد يكسفت دبست شيء لسيتنا شو نايتي يعني نتناكل أمور خارق العادة بلكي أمور عادة تدر مامي أولياء لهم مؤثر ده تأثير يخشى خلق بالمقلنا لا تأثير لهم في خلق عادة ولا في عادة مطلقا بل هم كغير من خلق الله في عدم التأثير في شيء من الأشياء هيش يكون مؤثر ده شل أين عادة آدم يعني مؤثر ده دي ولكن نطلب فضلهم على غيره من خلقه بما يخلق سبحانه وينسب إليه من الخوارق عادات ومن عادات آخر خقيون آخر خقيون كشف النور دان هذا الكوخين ثاني كشف النور دان من حديقة الندية جلد يكسفيت دبست شيء زيادة نقيوتين أمور عادي غير عادي ده فرقيه مؤثر ده هيش عشان ده سبب نية أنا مثلا اختياري كافر ولا يتون شاده اختيار كلمة اختيار يوصل والله خب بولي وده
Elhamdülillah. Şuna cevap verin. Bir daha tevafuğa yettik ki kulli ihtiyar yok. Cüz'i ihtiyar var diyemekle gurrumda. Üç kısım ettin elhamdülillah qav taqsim ettin. Kafirler taannutan taqaza etdiler. Müslümanlar ziyade yaqin için taqaza etdiler. Ve kafirler bir sebep Allah Teala o zahir etdi. Qadir mutlaq onu gurrun yok. Elhamdülillah şu neticeye yettik ki ihtiyar mutlaqı yok. Şu açım şu gurrun aydınlandır onu gurrunda. Elhamdülillah şuna bir tevafuğa yettik. Şimdi göreyli şu kudreti cüz'in gurrun. Elhamdülillah şuna qına bir qavnice yettik. Ondan sonra bu gurrun kabul. Böyle cezakumullah. Ondan sonra bir gurrun var da öncesine açıklayın. Sen gelen Müslüman doğun tefsir-i ruhul beyandan itiqad sabit ediyorsun. Tefsir ruhul beyan şu bir tefsir kitap. İçinde muteber yerdeken, namuteber yerdeken yani. Ben okuyup vereyim. Men okuyup beren elbette maksat bu değil ki şun içinde gayri muteberdat badilerine kullen şun reddedilsin. Yok elhamdülillah istifade edilen kitap. Vaqda neticede beter gereklidir. Doğru yeri beterken ama gurun şun sana avval ne dedi? İtiqad Kur'an'dan, hadisten, fuqaha ve mujtehidin ulema-i ehli ilmi kelamın gurundan sabit etmeliyiz. Tefsiri Ruhul Beyan cildi 10 Suriye Cin ayet 15-16'nın eteğinde Nauzu billah ve enne minnel muslimun cilla diye bizden Müslümanlar da var ve minnel qasitun bizden cehennemiyle de var yoldan çıkarlar da var diye. O zaman diye işte tefsir etti ve kad galebe hadal isim ey el qasit Nauzu billah evvel ala firqati Muaviye Hazreti Muaviye'nin gurunda şey qasituna yani ehl cehenneme gidiyor diptu fennakithun Nauzu billah ashab Aişe ala cemal ismuhu askar ولذا سميت الواقعة يوم الجمل والقاسطون أصحاب معاوية لأنهم قسطوا أي جاروا حين حاربوا الإمام الحق والوقت تعرف بيوم سفينية والمارقون الخوارج خوارج كلهم ماراخم أنك بدن قرنهم ديوك وثم مسلمان دون وذشتادا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ديا قاسط لي نعوذ بالله حضرت عائشاني صاحب تفسير روح البيان جهنمي ديبتو وحضرت معاوية نعوذ بالله جهنمي ديبتو بس وذا مسلمان دونم şu kitap akidede tutunur ala kitapta. Ama bir zat beyan edeyim ki Huday ne kerde sahabe ruhul beyana men Huday ne kerde bir ihtiram etmek niyetim yok. Ya bir tefsir kullen bir itibar demek niyetim yok. Kuruluşun sana vade. Vakti ki kitap hay mu'tebere kitap hay zayıf tercihte nimet mestada. Tariqi nakl az kutub غير معتمده. وشتي كان نخيب بري هفت هذا الشهر والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة وده حضرت عائشة نعوذ بالله جهنمي ديبتو حضرت معاوية جهنمي ديبتو في كتاب هيك معتبر دي بالمئة والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة ألا يؤخذ منها ما كان مخالفا لكتب الطبقة العليا ويوم ذاك طبقة ذاك بعد أكثر من مقطور ده ويتوقف فيما وجد فيها هاش النبر جن قرن قلب تروح البيان من الدرمري ولم يوجد في غيرها حسن ما لم يدخل ذلك في أصل شرعي بر شارچو بشريعة شن أيضا كيف جلسها هم قبول دعملي زيف كتاب تبردك جلت تريب وكلنا رددوا بولي هنا برد وينبغي أن يتنبه هنا سنة سندر من الأستاذ أن عدم الاعتماد على هذه الكتب شجرة باراقين بر أون جقت ونجق كرنولر يوقع كتاب بدن كتاب لهم سنة جلبتر لا يعني طرحها بعيدا ونبذها مقصد بداك من كل متصل على روح البيان كل باعتبار بول يوق بل لا يجوز الافتاء من هذه الا ان علم المنقول عنه واخذه منه والحكم فيها في هذه الكتب الغير المعتمده وامثالها ان يؤخذ منها ما صفى منها سنن عقيده اهل السنه ولا زور قالن ذات تطلر ويترك ما كدر منها من اهل السنه عقيده ترتيبها اولياء اولياء ولا يؤخذ بما فيها الا بعد التامل والفكر الغائر ولحاد عدم مخالفة الأصول والكتب المعتبرة. وسمشت أيضا مراقم خاشتين بكتابتين ويوم سقرم يعني حيف يعني شو كتاب قلب اعتقادي اعتقادي قلب شن مراقم شن مثلا ثابتت مكتوب ببتر يلغسلق خاشتين تعجب يعني أيتين كيف مثلا أولن كتابنا ردد وتيماتين ما sen evliyalar, enbiyalar, mucize ortada istirahat edilip yani meşveret edilip bundan bir istirahat yarın taraftan ben şunki şartlaşa koymalıyım. Yani yığın bir daha gitmedi. Sen öyle kitabında mucize hiçbir ihtiyarı yok diye nedir? İstilalın müşahidedir men tefsir ruhul beyan. Cildi 4 sayfa 403 Sure İbrahim ayet 11. İstilalın tefsir ruhul beyan. Ahsen.
خب إني من يندر مامي باختيار مرونه من فقط يندر مامي ينبتدي تفسير فتاوى تفسير قرطبي وتفسير روح البيان بين وتد السنادين در مورد رقص الصوفية السنادين بيتر ما مطلق من غير موتور كتاب دي كلا روي فيلم يعني أحسن دو هذا ثاني وايد ينقرون هجرة عائشة معاوية قاصة نيد من أمور ما بوا تسميه وشون أمور ده من تحقيق ميو باش كتاب ده غور ملول يعني أو تحقيقاتنا هو أنه ثورة من درمان دور بالتفسير روح البيان أيتم سن بات تفسير بيان غير معتبر كتاب يهان السنادين تفسير روح البيان موجة غير اختياري ديان ورمدا طرق صوفيان تفسير روح البيان السنادين بإكتدر مام بإسناد غلط بوليونا شو لون جدر مامين من بر تفسير روح البيان ده ما تفسير روح المعاني در مامين صفحة 468 جلد بسيسة سورة غافر آية 78 وتهدن تفسير روح المعاني نشون أخيدم إذا تفسير مظهر قاضي امام سنا الله فاني بيتر رحمة الله عليه وده شو آية تفسير آية 78 سورة يعني غافر در ما ود أين شوارد تجتريه والاستبداد يعني مستقل وتنها عمل كردن المقترب بعملك بيشناد يا خاص شده ود أين در مامي شو ورق إلا بين الأي بأمره وإرادة ليس المختيارا في إتيان بعضها تفسير روح تفسير مزاريد غير معتبر من تفسير روح معنى ده غير معتبر متعدد عندما مولى الجتري أين شوارد إيش ندى بعض الشخصيات بس إيه در مام تفسير روح معني شمش تفسير روح معني شو بيان متبت غير معتبر بول مثلا تفسير المظهري غير موتور بول مثلا بس روح البيان غير موتور بول مية شيء ظهر عقيدة دشتاده إيه روح المعاني غير موتور بتدر مام أولون قد غير موتور بول ملوريانا وشتنا يكجا يقولون هم مثلا أيتين وربرورون شنو شتون ده من أدرسني بروتي يو عليك يقولون ده كي تنبير غير موتور ورجع قولي بكتنا مدي جونا بدو شو أنا يدوتي بس أمور ده مثلا غير موتور دي مان بول مية وزن ده سنادون شو ناتشير ده خب الثانية واقع مع زعمة استواء خلنا بموجودن فكردان شخيلم مثلا خب من كده يلم أخدم بعض أنا خب يانغرون ده شو برون أيتين قم مرد مؤذى غذاء وتثنكي كرامات أولياء صراحة مثلا دليل قده كي مثلا بعدين اختياري با مطلق اختياري ده كوبات غير اختياري ده أولياء بعض مطلقا هيش كون اختياري وقتبتر اختيار بعدين كافر دي نتين شيء يانك جواب بير ده هاي جواب كشف النور ده دليل كتيرن كي كرامات اختياري كافر أولياء ديان دين نشكي يانغروني وقت الماضي شو ورد الناس ثابت تشكل جوار اختيار غرون تأثير غرون ما لا كلا بيبقى وقت الماضي وده صاحب التفسير روح البيان قلنا من أدم أقيب أدم استدلال الدنيا شديد إن لكم مقالات الكوثري اللهم زعت الكوثري رحمة الله عليه بدأ شنو يدبتر مؤلف روح البيان في تفسير القرآن قوة القرنية هو العالم المفسر الأصولي الفقيه المتكلم الصوفي الوارد الشيخ اسماعيل الحقي الجلوتي الطريقة البروساوي هم هنا البلد الحنفي البروساوي البلد الحنفي المذهب تعرفنا بنقول رمضيو إما ثورام ديا وله من المؤلفات ما يزيد على 100 مؤلف يجوز أن كتاب تقولنا كان إما ديا إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من حبة ودبة ديا كيفدن بيكتن اسباريان بيلن شيلن شنو كوب قرننا بعديبتر على غلوه في وحدة الوجود وحدة الوجود علامة حقي رحمة الله عليه اعتقاد اذن محترم اونسن قرننا جكترنا صاحب مقالات الكوثري علامة الكوثري رحمة الله عليه شمر ديبتر ببر قرن اكليش دنا لكم بدا الموضوعات الكبرى الاسرار المفروض في الاخبار الموضوعة مولا علي قاري رحمة الله عليه كتابي من ضينا لكم مقدمة النايتيا ورأيت لبعضهم أنه عد من المفسرين الذين نفقت عليهم الأحاديث الموضوعة الشيخ الخازن صاحب التفسير المسمى بالمعالم وإسماعيل الأفندي حقي صاحب التفسير المسمى بروح البيان بدأ من قرم ده إكليز ده نخب بتاعنا من إتمام البرهان مولانا سرفراز خان رحمة الله عليه أردو البتة وده أخي مقلقة بالمن أنا بيفهمي هبارك الله اشتاد قلت لنا لكم اكسير ده قلب ترديه وأتى بأراجف كثيرة لا ينبغي الالتفات إليها وفتاوى ضعيفة لا يعتمد عليها وليس في الحقيقة نعوذ بالله في التفسير للكتاب العزيز بشيء بلا بترقى تكذب ترده واشترى على كتاب الله بإدخال ما ليس منه من تفسيره بدأ صعب تفسير روح البيان قلنا شجر قرنا ترى ما يشقوا نبر قرنا بلا شو قرنا من شون تأكيد يتم شون كنا في المرداري وقتو ارتيام الله خون صاحب روح البيان نعوذ بالله شديد يوم من كيف مجا ولا ما يهنا في مذهب فقهاء الأرضات لر شكل تفسير مثلا قرنا تشون ما يدن قبول لا يترلا ببر قرنا يكلا جدنا تحقيق تكون يدن تحقيق إدلس ذات
Abtan akun takdir rahmetullahi aleyh kümüştefen takdiri. Baktı ki barıp şotada şugurun ağdalarına, onu da şugurun gen ağlıla. Abtan akun takdir rahmetullahi aleyh barıp şo kadim tefsirin gözlediler. Onu da şugurun. Siz de şunu tahkik edin. Yalan mı? Bizim gözümüze sürme bizde müşkül yok. Bu bir gurun. İkinciden ne? Ve de bir günün şunusuna men yan aytdım ki doğru men ruhul beyandan istilal ediptim. Ve şoňa men de fetava ki sahabe tefsiri Qurtubi'den men istilal etdim. Ama men okuýarym ýamaşlardan okuýup bereyim. Men näme? Men kitabımda sema raqsın gurrun ret bolupdyr. Awal fiqh Hanefi'den ret bolupdyr. Hindiýeden ret bolupdyr, redden ret bolupdyr. Soňra onnaki gelen zat näme diýdi? Şoňa muwafyk bolsa, Hanefi mezhebiň zayıf kitaplarynda gelen zatlar Hanefi mezhebiň fiqhına muwafyk gelse, şonu almalydy. Men şoň mebnasyna ruhul beyandan aldım. Tefsir Qurtubi'den aldım. Bu gen zatda senem şaýtýan zatlar var akim. Ruhul beyandan getir, müşkül yok. Baştaki muteber tefsirden. Bu bir gurdan. İkinciden ne? Sahibi tefsiri Alusi rahmetullahi aleyh. İne lekem nerede şey ki al Zat Kosi rahmetullahi aleyh aydan kefi. Zat Kosi rahmetullahi aleyh aydan kefini. Sahibi tefsiri Alusi rahmetullahi aleyh. Makam muazzem emma sahibet makalat-ı Koseri. Allah Zat Kosi rahmetullahi aleyh ne diye? Şun oğlu Allah Teala rahmet etsin. Şun oğlu ödedinin tefsirini elle girdi diye. Ne kadar yerlerini değiştirdi diye. O mataydan var akim. Olan bir tutulup olacak kepten. Niren tutunmalı? Geçen muteber Hanefi mezhebi fıkhına mujtehidlen kav. Ilmi kelamın ulemalarına akidan sonra gurun ettiğiz. Akidan gel tefsirin sabitlerine. Tefsir göze sürme. Eğer akida diye kitapları zor gelse. O zaman şu daydım var. Men ruhul beyandan ya tefsirden buradan zayıf kitaptan eğer men istilal ediptirin. Zayıf kitaptan eğer istilal ediptirin. Şun mebnadaki şu fıkh Hanefiye muteber Hanefi mezhebinin namesine şey muvafık geliyor sonra çimşemeye var. Ondan sonra mutlaka amelin inşallah taala. Şer'i yok ma vakt verme öyle son yakın yamaçtan yeni gurun çarşıda. Hop, yankini tercüme edelim. أن الكرامات التي أكرم الله تعالى بها أولياء المقربين إلى حضرته أمور خارق للعادة الله تعالى في خلقه. خلق الله تعالى الله خلقت كرامتي بمحض قدرته وإرادته لا مدخل لقدرة الولي المخلوقة فيه ولا إرادة المخلوقة فيه أيضا على تأثير على التأثير فيها البتة ولي نقدرتها ناختيار برك الله تعالى بمحض قدرة إرادة بلن شني نعمتر يدرتر وإنما قلقتني قدرة الولي وإرادته دور ترجمة شنو إذا برني وإنما وذا من أيتم وذا الله تعالى خير دور ترجمة بمحض قدرته الله تعالى محض قدرته بلن وإرادته بلن شن خلقتي لا مدخل لقدرة الولي المخلوقة فيه ولين كبر مخلوقي قدرته با بدن همز مخلوقي قدرته با شن هيك مدخل يوق ولا لإرادة المخلوقة فيه أيضا بذبر إرادتي مخلوقي إرادة با بذا وندا تأثير يوق البتة وإنما نعمل يعني إجازة بدون قدرتمده وإرادتمده در مامي مدخل يوق نامش المدخل يوق على التأثير فيها ورد دور قيدنا يوش إذا هو وقت الوجود شنو دور قيدنا وقت إجازة بالعرض كبلمه من دور تأثير كثما دقيقة جماعة سنة ترجمة دين خلق الله تعالى الله خلقته بمحض قدرتي وهذا قدرته بلن بولي مشكل يوق باش تغادر سيكسن ولا غاس وذا خلق الله تعالى الله خلقته بمحض قدرتي وهذا قدرته بلن وإرادتي وهذا إرادة بلن لا مدخل لقدرة الولي المخلوقة فيه ولي مخلوق قدرته با شون هيش ندخلت يوق ولا لإرادة المخلوقة فيه إذن على التأثير فيها البتة ولي مخلوق إرادة من ليش بالتأثير يوق نعم تأثير شو كرامة ظاهر والمقام كرامة ظاهر والمقام على التأثير فيها نعم مش برو هذا انت قوارات كيش نقدر ما خايشت يا مكان عربي ولا بقول خايشت وإنما وده بدر من أن هذا القديم ترك من ترجمة بشكل ويتغي قدرة الولي وإرادته المخلوقتان فيه سبب لخلق الله تعالى ولي ده بالقدرة با شل كرامة ظاهر والمقام نعم بر سبب تبتر نعم يا رقم مثال رأيي هذا عمر رضي الله عنه نعم يترودني له öyle bir akşam sana akıp görme. Yok eğer Allah'ın bir akşam sana sen akartın diye. Elten şuna mani oklan diye ve de şuna lekemle şu mahluki kudretul veli ve iradetul mahluk da fi sebebun li halqillahi teala. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sol eden etmekligi şuna sebep ama döreden kim? Aktıran kim? Allah Teala. Ay Hazreti Ömer'ün kudreti var mı? Kudreti yok. Bunun tercümesi, İdametini oku. Böyle idamet okuyun. من إنك بس وكل من يعتقد أن الولي
her kimi ki etiqad etse veli lehu te'sirun fi şey min zalika. Eğer şu kerametin zahirun bir tesiri vadiyse. Tesir ne mi oluyor? Ya irade bilen mi oluyor? Ya irade ihtiyar bilen mi oluyor? Ya kudret bilen mi oluyor da? İkrar bilen tesir olmalı. Eğer biri var şun kudreti vadiyse, iradesi vadiyse, ihtiyarı vadiyse, nauzubillah. Fehuve kafirun billahi teala. Bu da inniki başlığına geçti aşın. İnnikine fakat bir daqiqa yarım var. Onun edafe bulmuyor. İnnikiden bir daha edafe keplemeli. İnniki başlığına bir daha yarım keplemeli. Onun edafe keplemeli. Teaccüb meşin ediyen tercüme ne teaccüb? وكل من يعتقد أن الولي له تأثير في شيء من ذلك. شو كرامات أمور خارقة مؤثر دي وده تأثير مؤثر اختيار ده كيف معناته مؤثر دي بايثم كافر وليه شون خداي مثلا خداي تعالى تأثير مؤثر خداي تعالى برشن خلق ممقنا وريد شو مؤثر دي كافر وليه هذا كافر شون خداي تعالى شريك كتريه اختيار وده دينا قبل إنها كتاب ده آيات قد تحصل باختياره وإرادته فلا كافر وليه منا أما ربنا من هلا واتم وروجتين كل ما إرادة والاختيار برخيو بنو كافر وليه منا بس اختيار من محمد مسار بعد آيات كرامات اختياري مثلا ستر ده واجب بيد بس أولنا كافر وليه منا بس مؤثر دي ذير كم كافر وليه دي نانك اختيارهم سنقولون ده كي تنو تقدر ممن إن مثل ما هذا آيتم كي حديقة الندية جلدية كنا مثلا سفيت شارس ديفيد شيلسيدا أصلاً قرنة تكن نتنها أولياء كرامات أمور خارقة بلكي أمور عاتيدة بر آدم مؤثر دي تكارولة أمور عاتيدة اختيارن يوق بريشت مكلا بام يوق اختيارن أمور عاتيدة هذا كتاب مشي له قتريان ويانشان اختيارن بام يوق من اختيارن يوق هنا جبري ولا جبري داري أهل السنة تنشكي إسلام تنشكي اختيارن باش عادي أمور ده اتمكلا اختيار أمور دي مثلا عادي أمور درمان من شون خلق ممكن مؤثر ده اگر من شون مؤثر دي كافر وليان بآيتي عبد الغني الله برسي آيتي نتنا أمور خارقة بلکه امور عادی برای مؤثر دیده شون خلق مقونه کافر ولدین. بسیار شاید فرق در مام تأثیر و اختیاراتم قارشر وتین اکثر برای دیوتین یه. بس من عادی امور ده اختیارات چه کافر بولمیه کی من. برام فرق برام بر عادر خب تعجب تیم بر آسان جا قوارت علاج بلا چک ہوتره من تعجب تیم. مثلا يعني تفسير الرحمن إنه مثلا ثين دردن تفسير وبيان ثين دردن إن إيش تفسير ده تفسير مزاري ثين يمان أنه نام ديل أحسن أنه إثبرين تفسير مزاري تفسير مزاري كم نام غالين ثين إستلادين أطن شلا دردن إستلادين ثين نام غالين ونا عرض برداد شنتي حشتري قلنا هم كتاب ده بر مفسر بعرف نشكال در باقي يسمع تمام حشتري قلنا فنقول إنه هو بيشتغل من كل يوم. تفسير المزهري. ترى وقت تقلا هذا؟ وقت تقلا؟ بس. تقلا وقت؟ خب بس اختيار كرامتنا تشخيلني. بيكم جماعة تقدير الكرامات. من نسقط دي أنقرن مال قرداش. شغورن بيلو وصل. شغورن سنة قرن ديلي. نعم بتاع داور ما محكم مدنيان. لا مشكلة يا داور ما مثل إذا من شيء ديننا. لكن ديننا كده من ديننا كده كم هذا داور ما بتاعي هناك من محكم مدنيان. نعم نعم. إجازة بريان ما. يعني توجيه برد أنا متأثر لنا اختياره نعم نعم. إذا ما بردهم يعني بربنا يا محمد. الوقت ما منه بعشة ما يصير الشك. بس كم خب عشر زيادة ما لا إجازة بر من كبلاي. هلا. أولا أقمد أخون حقتن يسقل مر خدای دن ورق مالی. يرتي الله جواب vermelidir. Tercüme ezafe oluptur. Hem ordusunu getirdim, hem Farsisini getirdim ve hem de el-Fetava hadisiye. Allama ina lekem yektedu. İbn Hacer rahmetullahi aleyhi aydan kefinden ayttim ki يجب على الولي إخفاؤها إلا عند ضرورة اختياري diyen gurun şunda yok. Onda aslında yok, orduda da yok. Kesin bunu maraqım yenilik bilen bu tada yok demekliğin bu bir bedihi zaten inkar etmeklik bu bir gurun. Ki sen kabul etmeliğinde ha söylemeyenin hakkında biz yalan yaptır sotayım ben. Hemen kabul etmez. Şu tada tercüme edafe oldur. İhtiyari diyen tercüme, ihtiyari diyen lep şu tada yok. Abul Qasim Quşayri'de de edafe oldur manna. Ona barayla inşallah. Edafe edafe oldu mukat tasıl bi ihtiyari edafe oldu. Edafe ver. Bolu mu? Dur varın sen ben şunu aydım ben vaktim yok. Yok vakti yoktu ki. İnniki vaktini albatı. Yok vaktim
Ne vakti sen yani kaydan koyal vaktinde 60 kepler kalemim var. Menden sonra şu vakti vardı şu vaktini idafe gidiyordu şu. O Vaktini- vaktini aldı ki yonkide. Vakt men elimde ya. Men elimde- 30 saniye şu adını 30'da otoru yaşam. Yine 30 saniyede. Onu idafe kepler indikten kepler. Yok, sakla şunu. Sakla şunu. Hadi 30 saniye vaktim var. 30 saniye vaktim var. Hayırlı hop. Kulak asın. Tefsir meseleden ebteten aytiyan men görema. Yani işte görün yerime şunu okuyup beren ki mutaarız geliyor. İza taarada tesaqata na'uz billah. İkisi ters gelmeliler. Avvela bir görün ki tefsir mesele akideti kitapta. Yani İmam Rabbani rahmetullahi min okuyup verdim. Akida Kur'an'dan hadis mutawatirdan geçen ulema, fuqaha, mujtehidlerin aydan kefine göre. Akidanı gel akideti kitabını görün deyli. Zayıf kitaptan adres versen bar iza adres ver. Ne huwa da? Ve ma kana lana peygamberlik oda tekef. Böyle. İcazə ver. Bir ya 30 saniye. Ve ma kana lana peygamberlik aytan kefi. Bize yok en na'tiyakum bi sultanin illa biiznillah. Biz Allah Teala taraftan size bir tane mucize getirelim. Bize hiç kudreti yok deyip duruyor. Öyle ketleri. Hop. Tercümesinde ne mi diye? Cevabı bir daha durdum. Bir ehtimi. Değişti mi? İşte 30 dakika olandan sonra yarım saatte böyle yarım saat tenzim olmalı be. Şehrek olmaz. Ama yarım saat tenzim yarım saatte 30 saniye var ya da. Bir vada bir kepliye de kaptandan Yarım saat var ya. bir burada kepliye kaptandan başa bırak düşünüyor. Ya da Kur'an'ın vadaydı bu. Ve ma kana lana en na'tiyakum bi sultanin illa biiznillah. Peygamberler diye aga bize mucize getirip başarmıyor Allah istemese. Hop tercümesinde ne mi diye? Ey la yumkinu lana. Sahabe tefsir mezheri. Ey la yumkinu lana. Bize mümkün değil ityanul ayat. Mucizeler getirmeklik bi ihtiyarina ve istitaatina. İhtiyarımız da yok, tavanımız da yok. Hatta na'ti bimaktarahtumu. Bizim talep ettiğinlerden aslında ihtiyarımız yok, tavanımız yok. İnnemâ huve emrun mutallikun bi meşiyetillahi teala. Bir Allah Teala'nın eline kızat. Her kimi istese veriyor, istemediği vermiyor. Ve ne cazı işte o da? Mesela Kur'an'dan ne isteyene müfessirler aydan şu aydan ayıttun. Bundan başka yerine ayıp vereyim. Şu ayetin matiyatını bir tane Kur'an'ın ayetini ayıp ver. Ve bir tane hadis ayıp ver. Ve bir tane akideti kitaptan ayıp ver ki bizim peygamberler diyemezsin. Mucize bizim ihtiyarımızda. Men onun gururum yok. Ne gözü? Şu an 31 dakika 20 saniye. Yani tabii vakti edafa kadar dakika 20 saniye edafa getirdim. Acaba sen hayatta tamamen 2 dakika yarım öt eski vaktin var. Ondan da yine 5 dakika edafa gidiyorum. Bir meşgule. Öyle. Tesir değil bunlar. Bir saat uçayım. Vakti sen Yarım dakikada bolmayı ben. Olur mu ya? Yemek de biliyorum.